Aya basi mpamvu vipi bantu banjye, noneho reka turebe ibintu byatumye Papa Cyangwe abura cano yiwe. Umuhanzi muzi nka King Lewis cyangwa se Papa Cyangwe wazamukiye muri label ya RE Present cyangwa Rocky Entertainment, uwo muhanzi akaba cano yiwe umusibe ejo yarasibwe ku rubuga rwa YouTube. Wakibaza ngo ni iyihe mpamvu yatumye cano yiwe isibwa? Ibyo nabyo ndaza kubakorera ikiganiro, numara kureba icyo urebe part 2 yacyo y'ukuntu cano yiwe yasibwe. Ariko cano yiwe nyuma yo gusibwa yahise apostinga yuko uyu munsi yahise apostinga post igira iti yafunguye cano nshyashya, abwira n'abahanzi harimo nk'uwita nka Chris Easy aramushyigikira, nawe ashyira story yiwe ya Instagram Papa Cyangwe ko yafunguye cano nshyashya, uwo musapoting kuko cano ya Papa Cyangwe guhera aka kanya kugeza isaha tutazi yarasibwe ku rubuga rwa YouTube. Kandi biragaragara ko yuko yasibwe bitewe n'amanyanga yiwe, ashobora kuba yarakoresheje amanyanga yo gushaka gutubura ama views, akaba ari byo byatumye cano yiwe isibwa. Rero nanjye kugira ngo tujye twifatanya buri kanya, ushatse wakora like, comment and subscribe kugira tujye tubana buri kanya. Kandi ikindi uyu muhanzi Papa Cyangwe akaba arimo arasaba support y'abafana be bamukurikira yuko bamusanga kuri cano yise Papa Cyangwe Official. Musaba yuko rero wa supporting uwo muhanzi ugakora subscribe kuri iyo cano, ukanamufasha yuko yakomeza gutera imbere mu iterambere ryiwe kandi n'abandi bahanzi mukunda cyane. Ciao ciao, amakuru yacu nakagaruka.